Goeiemôre, good morning. Ek is Elsa Esterhuizen. Goeiemôre en ek is Pieter Koen. Ek is Razan McKenzie en saam met ons het ons finansiële genie Thys van Sail. Lekker. Goeiemôre. En vir ons kykers al buite wat nog slaap. Dis tyd om wakker te word. Ons is wakker. Almal wat dalk al wakker is, ons wil julle ook saam hê in ons geselsies vanoggend. So skandeer die QR-kode en stuur gerus ons 'n boodskap met jou naam en waarvandaan jy kom. Daar sê ek is Gerrie, ek lê nog in die kooi maar ek kuier saam. Julle lyk almal vars, né? Dis die briesie reën wat nou vir julle. Ons probeer Pieter, baie dankie. Jy lyk self nie te sleg nie. Thys, ek weet nie wat gebeur nie, maar ek dink dit is alles te doen met goeiemôre, good morning, want ons is elke oggend net varser en vroliker. Verfrissend. Te dank aan almal wat saam met ons kuier. Maar ek sien uit na vandag se program. Baie. Dalk het dit te doen met wat ons vandag op die spyskaart Wat eet ons? Wat eet ons? Ek kan nie wag nie. Kriek, sprinkaan. Krieke. Nie vandag nie. Dalk iets anders, maar bly ingeskakel. Ons gesels met binnelanders se Dr. Konrad Bester Hytjieberg. Ons werk aan ons selfvertroue saam met die geestesgesondheidsmentor Michelle Israel en kuier saam met Rock Royalty van die Barnyard Theater. Daar is altyd iets interessant om eerste ding in die oggend oor te gesels. So dis tyd vir oggendpraatjies, Pieter. Wat het jy vir ons? Eerste, ek wil vir Dr. Konrad Bester vra of hy ook met 2 stetoskope in die hospitaal gaan. Luister, het julle al aan bewegingssiekte gely? Dis nou as jy 'n bietjie naar voel in die kar, seesiek, ligsiek, Ek kar. kry dit as ek in die kar lees, as ek nou passasier is, nie die drywer nie. Ek ry en lees nie. Maar as ek lees, dan kry ek dit, so ek doen dit nou glad nie Of meer nie. ek weet nie hoe kry die kinders, hulle is altyd op 'n game of foon of enige ander ding. Maar Ek kry dit 'n maandagooggend as die markte oopmaak. maar klank kan dalk die oplossing vir jou wees vir jou bewegingssiekte. Ja, nie harde musiek in jou ore of streelende klassieke musiek nie, besmoontlik dalk ook. Maar daar's navorsers, laat ek net gou my plekkie kry want kyk, hierdie is my tongknoper vir die dag. Daar is moontlik nou 'n oplossing. Navorsers in Nagoya Universiteit onder leiding van Takumi Kagawa en Masashi Sato. Ja. Het 'n unieke klanktegnologie ontdek van wat bewegingssiekte kan verlig. 'n 100 Hz klanks wat die binneoor stimuleer. Wat rustig hier in jou oor suis, klink dit vir my verminder dan die naarheid en duiseligheid slegs in 1 minuut. So wat hulle doen met vrywilligers, hulle toets hulle nou in 'n swaai ry simulator en wys dan dat die klank balans verbeter en simptome verminder deur simpatiese senuwees te aktiveer. Magtig, daai klink. Die veilige klankvlak onder werksplek geraas standaarde bied 'n effektiewe oplossing van bewegingssiekte met moontlike toepassings wat reis per lug en see nou obviously vir jou kan verbeter. Hoe lekker is daai? Net 'n zzz in plaas van 'n pilletjie pop of iets soos dit. Ek dink dit is 'n baie goeie idee. Wat doen jy om dit te voorkom in elk geval? Ek reis net nêrens nie. Ek kom met hiernatoe. Dis al wat ek doen. Ek het 'n gelykie wat dieselfde maak, hoor gou hierso. Hy is so 115. Dis hy daar. Per dag. As jy voel as jy 'n bewegingssiekte het. Nee, ek vat ook maar 'n pilletjie of so iets. Jy weet, ek weet nie wat sê ons kykers, is daar enige boere raad dalk wat jy volg, ietsie wat jy drink voor die tyd of kou of eet. Ek weet mos maar kinders ook wat so oortjies toeslaan. Ja. Want maar anders die bewegingssiekte moet altyd ietsie kou of 'n dummy suig of 'n springkan of 2 eet. Ja. dit kan ons later Daai doen. crunch in die ore. Wel, daar's nog 'n ander interessante storie oor die wêreld se grootste grootmond, as 'n mens so daarna kan verwys. 'n Amerikaanse vrou, Marie Paul Robinson van Alaska, het die Guinness wêreldrekord vir die vrou met die grootste mond ter wêreld verbeter. Ja. Volgens haar het sy al sedert haar kinderjare 'n groot gaap, wat ook nogal vir my interessant was om so daarna te verwys, maar sy het glo altyd gekyk hoeveel lemoene of gloeilampe sy in haar mond kan stop, as ek dit so kan stel, of pas, ja. En die gaping van haar mond, net vir ingeval jy gewonder het, is volgens 'n mediese meetpasser 7,59 cm van botand tot ondertand. En sy gaan glo ook nou probeer om haar eie wêreldrekord te verbeter. So, wat dink julle van so 'n wêreldrekord? Dis vreemd. Daai tipe wêreldrekords is Hy kom uit duiwel. Ek weet ons is elkeen met 'n talent gebore en ons gaan dit nou deur die loop van die jare, soos wat sy in haar kinderjare nou uitgefigure het, ons gaan dit nou sien wat is dit. Maar om nou met jou Guinness wêreldrekord rond te loop om te sê ek het die wêreld se
vroulike grootste grootmond. Ja. Ek weet nie of dit iets is waaroor ek nou sal brag nie. Nee, en wat interessant is dat daar altyd 'n rekord was vir die grootste dier, maar soos wat ek verstaan het, hulle dit stopgesit, want die mense het hulle katte en honde so 'n bietjie te veel kos gegee. Ja. Dit is jou kat. Ons praat nie daaroor nie, dis 'n sensitiewe onderwerp. Ek wonder hoeveel blikke en gloeilampe het al in hierdie vrou se mond vasgesit. Jy weet. Wat ook dan van jou tandeversorging? Dit is net vir my, kyk daar. Maar sy het geen probleem om foto's. Sy het geen probleem om by 'n tandarts te gaan kuier nie. Want gewoonlik is hy mos doodstil in die oomblik as al 10 sy vingers in jou mond is, dan wil hy sê, "Hoe gaan dit met jou, Kira?" Maak vir my Nou, ek het gedink ons gaan 'n nuwe wêreldrekord probeer opstel hier by Goeiemôre Good Morning vandag. Lekker. So Pieter, ek het ietsie saamgebring. Wat het ek verkeerd gedoen? Oh, Maar dit lyk oulik. Hoeveel malva lekkers dink jy sal in jou mond kan pas? 3, 3. 20. Wel, Nie so groot mond nie, julle. Elsa, waarmee is jy nou besig? ek dink Jy ons moet moet hierdie nou kyk. baie mooi onthou as daar weer 'n springkaan of Of 'n 'n ietsie. Nee, nee. parapootjie of so. Nee, Verstaan. hoe kan jy so iets sê? Malva lekkers is mos lekker. Hoe werk dit? Is daar enige nie reëls? woord. Kan ek hom fyn druk? Kan ek hom hierdie is 'n lekker ontbyt. As jy nou nog nie 'n goeie, lekker goeiemôre ontbyt gehad het nie. Oh, 1 2, Ja. jy mag dit nie kou nie, nê? Onthou jy daai Ek speletjie het wat Chubby oentjies. Bunny? Ja. 3. Ons moet nou tel. Dis die 4de een, né? Tel ek nog reg? Yes. maar 5. Die feit dat hy nog kan praat is vir my net wonderlik. Nee, ek jammer, ek is speechless vanoggend oor hierdie oefening, maar dankie tog. Ek is daar net daar waar jy staan nie, hoor. 7. Tel jy reg? Ek hoop so. 8. Ek is al by 18. Kom ons probeer. Let's go for double digits, Pieter. Come on, let's go for 10. Ah, Sê, nee. Daai is nou 8. Ja. Jy kan nie kou nie, né? Oh nee. 9. Ek steek hulle weg. Hoor. Alright, ek dink ja, Pieter. 10. Kan ons by 10 uitkom? Wag. En Sê julle. 10 mal van lekkers. Dan, Wow. daai is indrukwekkend. En daar's hy dit terug. was baie lekker. Hoe voel jy, Pieter? So soet soos 'n lammetjie. My bewegingssiekte is daarmee heen. Ek gaan net gou ontslaa raak van my marshmallows, okay? Ek sal gesê daarso. Maak toe jou laptop, jy is klaar. Tuis, ek dink daai is die perfekte manier om dit op te som. Ons is wel bly dat Pieter dit probeer het. Ja, en ek sou dit nie. En- Sou jy dit probeer het? Nee, nie op kamera nie, nee. Dank die Vader was Pieter 'n bok vir sport. Ja, en ek dink dit is presies hoe ons dit hier probeer doen. Ons hou dit interessant hier by Goeiemôre Good Morning. Jy's welkom om vir ons te laat weet as jy dink jy kan dit verbeter, maar dis al vir nou. Bly net waar jy is, want net hierna gaan ons strand toe. Baie inspirerende storie. Maar vir lekkers?
Welcome back. Environmental activist Zoe Prinsloo decided to start the organization Save a Fishy at 16 years old. 6 years later, they have disposed of 9,500 kilograms of litter and counting in an effort to protect the lives of marine animals and preserve our oceans for future generations. She is joining us live now from Cape Town. So, goeiemôre, good morning to you, Zoe. Morning. Hi. It's such a privilege to have you joining us live from Cape Town. I would like to start by saying you are still very young. When did you realize that you've got such a passion for the environment? Sorry. Sure. I attended my first beach cleanup when I was 10 years old. And from then, seeing how much litter was on the beaches and not really knowing where or how I could help, beach cleanups just seemed like the most ideal thing for me to do. I started officially Save a Fishy when I was 16. And from then, I've just been doing beach cleanups nonstop. Like you said, to date, we've done over 180 cleanups and facilitated there over 38 tons of litter, actually. Wow. And I would like to ask you, I mean, do you have anything else to add in terms of what inspired you to start Save a Fishy? I saw that video of the turtle with the plastic straw nose, and I mean, video, I'm sure has turned a lot of people and made a lot of people realize of the very difficult problem we're facing with single-use plastics. I actually was cleaning on Milnerton Lagoon and I picked up a packet filled with water. And as I picked it up, the bag started moving. So I let the water out and a fish swam out. So that's sort of the message and the name history behind Save a Fishy, because I believe each of litter we pick up is saving a fishy. That's very nice. And what do your regular beach cleanups entail? So it's super easy. I mean, we provide bags, gloves, sanitizer, anything you need to actually do the cleanup. All we ask is that you come down for a beautiful morning of cleaning. Nothing like cleaning your room or doing housework, I promise. It's actually a beautifully therapeutic time where you can give back and start your morning doing something great. On which coastal areas do you focus mainly? I focus at Milnerton Lagoon. I've been cleaning there for about 6-7 years now. I can say that it is definitely looking a lot better. But we actually do a yearly campaign where we travel the whole coastline of South Africa doing beach cleanups. And we collect data, connect with organizations and communities in the area, and just understand and raise awareness along our coastlines, because we do have such beautiful beaches and coastlines, but the amount of plastic and litter out on the ocean is horrendous. I agree with you. And what happens to the litter after the cleanups? I wish I could say it was recycled and sent for, recycling, but unfortunately the condition of the litter that we find washed up at Milnerton Lagoon is so heavily degraded. It's got stuff growing on it, it's all different colors, it's full of sand, and unfortunately the amount of resources that you waste trying to hopefully get it in the correct condition for recycling is not possible. One cleanup collected over 650 kilograms, only 18 kilograms of that could be recycled. So we do have a company that occasionally comes and collects and sees if they can upcycle anything. But unfortunately, we work closely with the city, so they come and remove the litter for us. Now, you are planning to attend the Ocean Conference or the One Ocean Conference in Korea. What would this platform mean for your message on a global level? It's incredible. Even just the fact to be on this panel amongst, professors and other CEOs and big business people. I mean, it's amazing for Save a Fishy to be recognized amongst them. Like I said, I started very young. I am still young running this, but I do feel like, the youth have such a powerful voice. We can do so much. It's our future that we're trying to protect and fight for. So I'm very excited to be among so many like people and spread the message and hopefully
bring back some great ideas for Cape Town and South Africa. So what is your future dream for Save a Fishy? Sure, there's so many things. Apart from the planet as a whole, I mean, one less litter and less plastic on our beaches and our oceans. The goal for me and for my future is to be able to have my kids running on the beach with no shoes without having to dodge glass and needles and dangerous objects. We also hoping Fishy to get more in touch with schools, some more education programs, and apart from that, move as much litter and raise as much awareness and make people aware of this issue. And how can people get involved? So it's super easy to find information. You can simply Google Save a Fishy. Otherwise, we have a website, www.saveafishy.co.za. We're on Facebook, Instagram, but you'll find all our details by simply Googling Save a Fishy. Zoe, thank you so much. You are such an inspiration. And yes, we will keep looking at the work that you do. Thank you so much. Wat 'n inspirerende storie. Nou jy kan ingeskakel bly, want net hierna kom ek agter die kap van die byl, maar een wat vlieg. So ons sien jou nou weer en maak seker jy gaan maak ook 'n draai op ons sosiale media platforms. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Woods. They turn painting projects into child's play. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk, sukses met 'n hart. Aan my linkerkant, Lys van Tonner. Aan my regterkant, Bees van Belwel. Bel solank jy hospitaal en vind uit wat jou bloedgroep is. Kry jy solank jou testament terug, wie gaan dit nodig hê? Ek het. Eksekuteurs het my gehelp met my boedel, testament, trust en selfs met dekking ingeval ek sou afsterf. Dink julle sal my kan help? Ja, stuur net vir hulle 'n boodskap op hulle webtuiste en 'n konsultansie hulle terugskakel. Great. En fight. Eksekuteurs, verboedels en testamente. Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Ons het so 'n bietjie onder onsself gesels oor wie tussen ons aanbieders die gevaarlikste is. Nee, jy hoef nie eers dan by te kyk. Nee. Hierso is dit een wat jy die minste gaan verwag. Elsa, apparently is dit jy, né? Ek dink nogal dis redelik akkuraat, maar ek weet ook nie. Nee, alhoewel ek sê dit is sy, want jy het onlangs maar so 'n bietjie gegaan en jy het wat byl gaan gooi. Dis reg, ja. Dit was seker nou. Jy moet pas op, ek het 'n paar dinge geleer. Ek kan nie wag om hierdie te sien nie, maar kom ons loer gou-gou. Hoe het sy haarself van hierdie taakie gekwyt? Ons almal is bekend met die storie van Rooikappie en die wolf. Die houtkapper in die verhaal het ons 2 lesse geleer. Dat 'n byl gebruik kan word om hout mee te kap en om jouself te verdedig teen iemand wat jou ouma heel ingesluk het. Maar Christian Kriel, eienaar van Flying Fury Axe Throwing,
Reken hy kan ons nog 'n paar dinge van 'n byl leer. Christian, so ek moet vir jou sê, ek is nogal nuuskierig want dit is die eerste keer wat ek van hierdie spesifieke aktiwiteit hoor. Wat is Flying Fury en wat behels dit? Hoe werk dit? Flying Fury X-throwing, ons doen bylgooi en dit is presies wat ons doen. Ons gooi byle. Ons is hier by Rocket 88 met ons permanente lane op en ons doen ook baie feeste waar ons lane na feeste toe vat. Vertel my so 'n bietjie van die ligas. Ons is baie excited. Ons begin met 'n nuwe liga hier in Suid-Afrika. Is die eerste keer. Elke donderdag aand hier by Rocket 88. Is dit iets wat enige iemand kan doen? Ons het mense wat bylgooi saam met ons van 10 of 12 jaar kinders wat dit baie geniet. Ek dink die oudste wat ons al gehad het was 86. So mans, dames, kinders, ou mense, vroumense en almal tussenin. Bylgooi het ook nogal 'n ryk geskiedenis. Kan jy dalk net kortliks vir ons vertel? Dit was nodig vir oorlewing. So die byl is nog altyd saam met die mense en dis net natuurlik dat in elke kultuur reg oor die wêreld het bylgooi eintlik ontwikkel as 'n sport. Nou, ek wil nou nie geweld aanhits nie, maar is dit 'n goeie manier om van jou frustrasie ontslae te raak? Dis 'n uitstekende manier om van 'n frustrasie ontslae te raak. Jy sal verbaas wees hoe baie mense vra of hulle mag iemand daar mag laat staan. My korte antwoord is altyd wel as albei die indemnity vorm teken is dit tussen julle. Nou, ek self het nogal 'n paar frustrasies, so ek sal ook later wil probeer. Verseker, ons sê wel. Flying Fury X-throwing is gereeld te sien by feeste en markte, maar hulle het 'n permanente fasiliteit by Rocket 88 in Moreletta Park. Ek het met die restaurant se bestuurder, Christo de Tooy, gesels om meer te leer. Nou Christo, jy is die bestuurder hier by Rocket 88. Hoe het dit gebeur dat julle en Flying Fury begin saamwerk het? Een van my direkteurs die eendag na my toe gekom, hulle het vir my gesê daar's 'n ou van 'n bylgooi company wat belangstel. Toe ontmoet ons vir Christian en fantastiese groep mense om mee saam te werk en toe het hulle ons opgeëindig. Wat kan 'n mens nou van 'n donderdag aand verwag? Behalwe vir die yskoue bier wat ons aanbied en ons pizza special op donderdag aande ook. Dan het ons nou die liga wat met Flying Fury ook begin wat ons saam met hulle in partnership gegaan het. Dis die eerste liga van sy soort in Suid-Afrika wat ons doen. Ons borge en al ons sponsors wat ingekom het van al ons drankreps en almal. Ons is baie bly dat hulle saam met ons gestaan het vir dit want dit is die eerste ding wat ons nou gaan opbegin. Eerste van sy soort in Suid-Afrika wat ons nou gaan opbegin. Maar ja, soos ek sê, ons het 'n fantastiese vibe op 'n donderdag aand hierso. Die musiek is lekker, die kos is lekker en die drank is altyd koud. So Christo, kan jy darm nou al 'n byl gooi? Solank as vir die target stil staan, ja, dan kan ek dit doen. Ek het darm al so 'n bietjie oefening ingegaat saam met Christian hulle. Dan kan ek dit doen. In teorie klink bylgooi eenvoudig. Jy moet 'n skerp voorwerp deur die lug gooi en seker maak dat dit die teiken tref. Maar ek het besluit om 'n paar wenke by Anja, die marshal, te vang. Nou Anja, jy is 'n Flying Fury marshal. Wat presies doen jy? Ons wys julle hoe om te gooi en tel julle punte op soos wat die goeters aangaan. Wat behels die reëls? Want dit klink asof daar 'n hele paar is. Dit is regtig simpel. Luister altyd vir jou marshal want ons sal julle altyd veilig hou en wys vir julle hoe om lekker te gooi. Maak seker dat daar net een persoon en een byl in 'n baan is op 'n slag en derdens geniet net jouself. En hoe werk die punte? So die twee boonste rooi kolle is 20 punte, die swart kol is 3 punte, die wit kol is 5 punte en dan die bullseye in die middel is 10 punte. En hoeveel keer kan 'n mens gooi in 'n ronde? Jy kry 3 oefengooie en 10 gooi wat ons jou punte optel. Nou moet ons uitkom by die tegniek en dalk 'n paar wenke want ek wil ook graag probeer. Dit is baie maklik, ek wys hom vir jou. So wat jy doen is vat jou dominante hand en sit daai voet voor. So dis nie 'n groot brugaksie nie, dit is in die skouer en die elleboog. So wat jy doen is jy vat hom agterentoe en bring hom vorentoe. Wanneer jou hand ooghoogte is, laat gaan jy hom en dan vlieg hy vorentoe. Goed Anja, kom ons gaan probeer. Kom wys my. Dit is reg. Gewapen met 'n byl en 'n paar wenke het ek besluit om te kyk of ek my Fury kan laat vlieg. En dan is hierdie die regte hoogte? Dit is die regte hoogte. Nou kan jy net gooi. Pragtig, wel gedaan. Dis iets wat ek moet verander. Maak dit vir die bokant en dan gooi so 'n bietjie harder. Goed, kom ons probeer. Kyk. Ek kan nie glo ek het hom ingekry nie. So goed gegooi. Maar dis omdat ek by die beste geleer het. Nee, alles jy. Anja, baie dankie. Ek dink ek gaan inskryf vir die liga. Ja, definitief. Na vandag is 2 dinge vir my duidelik. Jy kan 'n byl gebruik vir meer as om net kaggelhout te kap. En as ek Rooikappie was, het daai wolf van die verhaal vroeg al sy Moses teëgekom.
Nee, wat lyk vir my ons is veilig, Ras. Ek dink so. Lara Croft has got nothing on you. Elsa Esterhuizen. Hoe lank het dit gevat om hom eventually raak te gooi? Dis al wat ek wil weet. 2 keer. Ja. Sure. Dit is baie indrukwekkend. En dit is natuurlik 'n sport wat regtig vinnig groei en mense stel belang daarin en dit is 'n groot sosiale aspek ook. Ja, ek was nogal dit was my interessant geweest hoe baie mense daaraan deelneem en dit skep ook 'n atmosfeer daar. So dalk 'n bietjie omdat hy van daai frustrasie ontslae kan raak, nee, ja. Dis 'n oplossing. Alles is nou so pek in die hout in. Maar ek was baie bly toe die Flying Fury Marshal vir jou sê een persoon in 'n baan op 'n slag. Ja, hou dit veilig. Ek dink dit kan gevaarlik raak as dit anders is. Elsa, weet jy wat is sien ek regtig nou uit op hierdie goeiemôre good morning journey is om alles te sien wat jy nog gaan doen, want dit was nou die slange, dit was nou hierdie so maar alles gebeur so stukkie vir stukkie. Onthou iemand eet, iemand doen al hierdie goedjies. Ras, ons het nog ietsie vir jou ook, don't you worry. Okay. Ja. Jy het baie lekker geëet vandag. Jy moet net wakker wees. Goeiemôre, good morning elke oggend. Wees net wakker. Altyd 'n ou surprise vir jou. Ja, Elsa is daarom altyd 'n bok vir sport, so ons is baie bly hy is op die span. Arnold Geerts is ons sportaanbieder en hy gaan volgende na die sport kyk en waarna ons kan uitsien en al die sport wat reeds gebeur het. Arnold Geerts op pad net hierna. Van sport na sport. 'n Bok vir sport na ons man vir sport. Arnold Geerts will be here just after the break. Make sure you stay tuned. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Ja. Marikie. Ja? Wat dink jy? Ek dink ons moet dit in die kombuis doen. Ek dink ons moet ons kombuis nou oordoen. Daarmee kan ons help. Universal Kitchens, ons kan meeste van jou fantasieë in die kombuis laat waar word. Cheers, julle. Och, die haar is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Goeiemôre, good morning. Dit gaan nou lekker by ons hier in die ateljee. En onthou, as jy wil saamgesels, skandeer eenvoudig net die QR-kode wat jy op jou skerm sien en dan stuur jy vir ons 'n boodskap. Onthou ook om te sê, my naam is Pieter, ek is van Pits onder water en ons kuier lekker saam met jou. Volgende gesels ons sport en ons man wat die sportsake vir ons hanteer, niemand anders nie as minister Arnold Geerts, sit gereed om met netbal se first lady te gesels, niemand anders nie as Vanessa Marie de Tooy. Baie dankie, Pieter. Mondvol. Minister, sê jy. Ja. Mondvol, nee, Pieter. Ek het so lank lank gesê, ek sal dit weer probeer. Minister. Okay, go. Hier is sy, Vanessa Marie de Tooy. Baie welkom julle twee. Sy, Pieter Skoen, dames en here. Gedoen. Môre, Vanessa, goed om jou te sien. Hoe gaan dit met jou? Lekker en jy, Arie? Nee, wonderlik, dankie. Hierdie is so 'n wonderlike show om op te werk. Ek moet dit daarom net sê en dit is lekker dat jy ons eerste sportgas is
ooit. So welkom by ons. Kan ons gaan almal hande Ja, gaan ja. ons- Dan sê. En weet jy wat is die beste, Arie? Ek is 'n dame wat eerste op die program is as 'n sportgas. So Ja. ek dink daar is definitief So is dit nie eintlik, dis 'n goeie plek om te begin. Ek dink dis eintlik, die Engelse woord is baie mooi daarvoor. Dis eintlik die trend in Suid-Afrikaanse sport op die oomblik, is dat sportvrouens besig is om regtig stem dik te maak op net omtrent alle sportsoorte, nie waar nie? Ja, dit is hoogtyd. Ek dink daar's baie van ons wat oor die jare so hard gewerk het en jy weet soveel ingesit het om hierdie oomblikke te kan geniet. Dit is nie net van 'n oornag ding nie. Dis nie van ewe skielik is dit vroue sport daar buite nie. Ek dink dis jare en jare se harde werk wat ingesit word en nou kan ons vir ons volgende generasies wat kom, weet daai ek wil sê daai platform gee. Voel jy asof jy 'n deeltjie daarvan gedoen het jouself? Ek moet jou vra, dink jy so? Ja, beslis. Ja, ek dink die harde werk, ek met partykeer moet jy terugkyk en reflekteer op dit wat jy ingesit het en ja, dit is ek moet sê ek het baie hard gewerk om te help om netbal, nie net netbal nie, maar ook vroue sport en ook as 'n vroue broadcaster en sport aanbieder, jy weet deure af te skop en 'n bietjie van pionierswerk te doen, definitief. Hoe moeilik was dit om in dit in te breek? Want dis ek kom van die ou ek sê 41 jaar uit in my dae sou jy nie 'n vrou op die lug gehad het nie. Hoe moeilik was dit om daai deurbraak te kon hê? Dit was baie moeilik. Ek moet sê dat as 'n vrou of die enigste vrou op 'n hele produksie is nogal baie intimiderend want jy moet jou plek ken. Is dit en jy moet- regtig? Dit is intimiderend veral in die begin gewees, maar ek moet sê met die netbal wêreldbeker het ons definitief 'n verandering gesien. En Drien Groewe wat ons uitvoerende vervaardiger was daar by Supersport, sy het 'n all-women crew gepromoveer. So by die netbal wêreldbeker wat gehou was hier in Suid-Afrika, was dit net vrouens wat agter die kameras as klankingenieurs, as vervaardigers, regisseurs, aanbieders, net vrouens. En dit was 'n groot skuif geweest. So dit was regtig wonderlik om te sien. Eerste in sy soort. En die eerste trokdrywer, vroulike trokdrywer in Suid-Afrika vir Supersport. Almal het altyd gepraat van daar's hierdie glass ceiling. Ja. En die deurbraak het gekom en toe is daar nie meer hierdie glass ceiling nie. Nee, in my geval het ek al glass ceiling gebreek op 13 want ek was so hoog. Nee, ek grap want ja, dis maar 'n lengte grappie, maar dis dalk te vroeg vir sekere mense. Dit is dalk te vroeg vir myself om te lag vir my eie grappie nou. Maar ja, die glass ceiling word ek dink daagliks, jy weet, bietjie gedruk en ek is bly dat dit word ge-challenge. Weet dat ons nie net gewoond is aan dieselfde tipe goed nie, dat ons so klein bietjie van 'n ander angle kan. Voordat jy nou die volgende glas ceiling gaan slaan, Arnold, ons te kyker wat net sê, luister ons hou van Vanessa Marie se skoene. Vanessa, gaan jy nie dalk 'n skoene reeks ook begin nie? Jy weet dit is 'n topic of discussion. Pieter Skoen, baie dankie. Onthou net, ek soek tantieme, né? Ja. Ek het nogal groot voete. Ek is 6'2", 1.9 meter lank. So imagine nou met my met 'n klein voetjie. So ek dra 'n 9-10 afhangend van die maak. So miskien maak ek 'n stel skoene vir groter vrouens want ek kry baie vrae van waar kry jy die skoene? Op die oomblik koop ek maar in die mansafdeling, is dit maar wat dit is. Ek het jou ook daarom al in hoë hake gesien. Hoe is hoë hake teenoor die of dit wat jy mee gespeel het? Het jy al gesien hoe 'n baba kameelperd gebore word? Wys ons. Dit word so Ek is eintlik dankbaar dat ek nog nie dit gesien het nie. Nee, dit is nie 'n mooi ding nie. Gaan Google dit, dis nie nice nie, want ek lyk asof ek op 'n kode loop. Ek is definitief 'n tacky mens meer so. As ek hakskoene dra, Pieter, dan raak ek het hoofbeserings, verstaan ek raak 'n hazard. Ja. Ek kry permanente hoofskade en concussion, so nee, wil jy dit hê nie. Kom ons gesels oor waar Suid-Afrikaanse netbal op die oomblik is. Nuwe afrigter wat ek dink daadwerklik 'n verskil gemaak het. Absoluut, Jenny van Dijk. Ek het 'n lang pad met haar gestap. Glo dit of nie, by Universiteit van Pretoria was ek haar heel eerste kaptein. Toe sy in 'n rol as 'n afrigter inbetree het. En van daar af die groei en die ongelooflike mens wat Jenny van Dijk is net ek is so bly en so trots op haar op wat sy kan vermag. Ek wens dat daar meer ondersteuning vir haar kan wees vir haar en ons assistent afrigters Danielle Mdodana. As jy sê ondersteuning, wat bedoel jy? Ek dink hulle albei is wêreldklas. Ek dink hulle het die kennis, hulle het die insig, ek dink hulle het die manier om netbal te vat en veral Suid-Afrikaanse netbal net na die volgende vlak toe dat ons regtig kan kompeteer teen die wêreld se beste. Want ons doen reeds, maar ons is net daar. Ek voel ons kan net daai ekstra tree en dan die ondersteuning is natuurlik van 'n finansiële oogpunt af om die spelers op 'n beter voet te kry. Op die oomblik kry ons spelers wat in die buiteland speel. Ons het klomp meeste van die spelers, Sanmarie Visser het nou daar in Australië speel, Almarie van der Berg en Relien Streetker wat daar in Engeland speel. So ons het regtig ongelooflike internasionale ervaring, maar ek sal dit like om te sien dat ons hier in Suid-Afrika 'n professionele liga aan die gang sit, sodat ons spelers hier kan bou en groei en nie hulle, jy weet, of uitoorlê aan die buiteland nie.
Ek wil veel meer weet van netbal, maar ek wil veel meer weet van jou hoë altitude swem in die Himalayas teen 6405 meter verlede jaar. Ja, kyk, ek het ons gesê ding wat sê YOLO, you only live once, maar ek het ook besef you only die once. Ja, daar's 'n goeie plek om dit te doen. Ja, you live every day en ek voel ek het elke liewe geleentheid daar ek moes dit gebruik maak om myself 'n bietjie uit my gemaksone te druk en ek dink dis iets wat ek doen as beneswerie om myself regtig uit my gemaksone sodat ek kan groei. En daai was 'n lekker uitdaging geweest. Ons het 'n wêreldrekord vir Suid-Afrika gebreek, 6405 meter bo seevlak en nou kan ek sê ek het 3 weke in die Himalayas getrek en ek het oorleef. Ek het oorleef in minus 45 grade Celsius omgewing en weer en ek het dinge gedoen wat ek nooit gedink het ek sou doen nie en terug te kom met 'n lekker wêreldrekord vir Suid-Afrika maak my net nog meer trots. Hoe moeilik was dit om daar te gaan stap teen daardie hoogte bo seespieël? Ja, dit was die moeilikste ding wat ek nog ooit moes doen. Onthou suurstof is minder. Ja. Jy funksioneer nie meer op daai vlak soos wat jy normaalweg hier doen nie. Jy weet kos ons het omtrent 25 km 'n dag het ons getrek in die Himalaya. So dit was regtig uitputtende, verskriklik uitputtende taxing fisies, emosioneel, psigies. En natuurlik geestelik was dit uitputtend op alle vlakke. Vanessa Marie, dit was so goed om jou te sien. Ek kon nog vir ure met jou gesels. Dankie vir jou tyd. Wag weer dit. Ek gaan koffie maak hierna. Kyk, suikermelk? Ja. Baie dankie julle twee. Dit was nou inderdaad baie lekker. Vanessa Marie, dankie ook vir al die amazing werk wat jy doen in die sportarena as sulks, nie net met netbal nie. En net hierna gaan jy saam met ons kuier want dan sit ons, ek en jy en ons minister van Finansies tuis. So sien jou net hierna.
And now we'll hand over to Roseanne, who will be talking finance with the senior researcher in feminist economics, Dr. Jamila Basani-Aveni. Dr. Jamila, very, very big welcome to Goeiemorgen, good morning. It's so lovely to have you. What an interesting field of study, feminist economics. What exactly does that entail? Yeah, so feminist economics, just to simplify it, is a study of economics that looks at gender and how the different genders relate to each other, and particularly how women experience gender inequalities of various forms. And one area of feminist economics that I think a lot of people can relate to is the idea of how women take up so much or shoulder so much of the care work related to caring for children, caring for the elderly, cooking and cleaning. And we call that unpaid care work. Yeah. And basically we argue that this is work on itself, right? It is work that is valuable. And there is a research, I think, by UN Women that shows that unpaid care work actually, if we could value it in terms of its contribution to the economy and to society, it would be worth about $12 billion US. So that's a huge part of our global GDP. So why is this an important field of study? Because people hear the word feminist and then all of a sudden everyone gets their hackles up. Yeah, they think we hate men and we're in the streets fighting and picketing. I think it's important because of issues around gender inequalities that affect women and girls in South Africa. So it's important for people to see that the economy as it is currently structured is inherently unequal. Yeah. And the only way to address these inequalities is by empowering women and also by recognizing that unpaid care work that they perform. And this can be done through various ways. Do we pay women for, there is a wages for housework kind of movement, which says actually pay me for the housework that I do at home. Do we pay them? Do we put in place infrastructure like childcare, elder care, and so on to support them? Because the thing is, unpaid care work actually impacts women's ability to work in the labor market, right? Because you have to balance your care work and also your employment in the labor market. And it is found that some women actually fall out of the labor market precisely because they cannot balance or they have no one to care for their children or their elderly and so on. Yeah, it's that question of, please explain this gap in your CV. Yes. What were you up to? Absolutely. I want to actually throw to Tace and Elsa. Tace, you from a financial point of view, how important is this research? I think it's very important. Also, just to start off with a quote, I think Hillary Clinton said, if you empower a woman, you empower the entire community. Exactly. So, and I think that is what she's trying to strive for. Yeah. Is to not only to say that this gap basically in a woman's life, because she's got a lot of things that she needs to tend to. Yeah. For instance, that men doesn't have to. No. Okay. Yes, we are good fathers. You and I, we're not equal. Exactly. and I think I've actually read some of her work as well, offline, and I must tell you, I was intrigued with what I was reading, and it is really uplifting for me to actually understand, what is this all about. Yeah. But do you not think that's the problem? Because I would like to get back to the misperception of the word feminist or that term. Yes. Isn't that the core of the problem? Yeah, no, absolutely. I think there are two things at play. There is the misunderstanding, and there is also the way of framing feminism in a negative light in order to sort of undermine the project. And I don't want to say it is done by men. I think it's done by people who really feel threatened by feminism. But feminism is not threatening because it's about equality, it's about empowerment, it's about justice, it's about the things that impact all of us, men and women. Yeah, you were speaking earlier about the fact that there is work that is done that is not paid work, and that you basically would need to outsource that and pay someone. Yeah. And I saw a TikTok a couple of weeks ago of a woman who actually itemized everything that she did in the house. Yes.
it was an American TikToker, so a load of grocery, a load of laundry was about $15, helping the kids with the homework, I think was $8 or $9, taking them to their activities, cleaning the house, doing all of the things that she actually is doing as a housewife, she was charging her husband for. And people were up in arms about it. So like, why is this woman charging for something that she should naturally be able to do? So also that misperception that as women we are good at housework is not true. Anyone can do housework. And there are actually people who argue that housework and childcare are specialized skills. These are not just things that we know how to do naturally. These are skills that require particular training in order to do accurately. But I'm going to say something that I think all of you maybe can practice at home. So there's an area of research we call time use. And that's basically accounting for our time during the day, what we do throughout the day. So feminists, for example, they advocate for keeping a time diary. Like at 6 o'clock, I was doing this and I was doing this, and you do it throughout the day. And when they do that, they're able to see the amount of time that women actually spend on unpaid care work. That's the only way we can be able to account. And you find that I spend probably twice as much as takes, for example, on unpaid care work. So those are the studies out there that are trying to value this in terms of time. And then if we have time, if we have 8 hours, then we can apply a wage, whatever wage, and then we value it effectively. Then we know how much it's worth, as your TikToker was trying to show. And that's another thing, Taze, is that because you can't quantify it, you can't go, women are making this much of a contribution to our economy by just doing the things that are expected of what moms and women who run their own households have to do. Yeah, exactly. So now even with the VAT increase, you know, us men have to pay the women now more, you know, from that homework, you know. So, but anyways, yeah, that's one of those things. Because they need to charge you VAT on all that. All those things as well. It's value added tax. Exactly. Value added tax. As of the 1st of May, 15.5%. Not just 15%. And I mean, that is also quite, I think, a concerning thing. I mean, as feminist economists and activists, we were sort of, we tried to lobby the Minister of Finance. We wrote op-eds, opinion pieces. We wrote policy briefs to basically explain that this VAT increase will not have an equal impact on South Africans. It will impact women more, especially poor women, because let's think about it. Your domestic worker earns 5,000, okay? Of that 5,000, she probably spends about 3.5 on food, yes? Compared to you, maybe you earn 70,000. How much is food as a percentage of 70,000? It's just 10,000. So you see, in relative terms, a poor person spends so much more on food. And that's what we mean when we say VAT is regressive. It means it's a tax that has a particular bad impact on poor people. It is a regressive form of tax. I worked with someone a couple of years ago who is quite high up in a financial institution. She's the CEO. And her thing is, there's an Afrikaans en in Engels, like it precies dieselfde. A man is nie 'n plan nie. Ooh, a man is nie 'n plan nie. I wouldn't be here if a man was a plan. I wouldn't be here. But for some women, especially women that are in kind of more traditional and conservative marriages, as soon as they get married, whatever education they had and whatever maybe dreams that they had for the future get put on hold to raise the family and run the household. Now, daai man is jou plan. But jy het nie 'n inkomste nie because you are not the TikToker that's charging your $15 for every load of laundry. So that leaves you also kind of economically disempowered, because if that man goes and finds him another plan, that is a different woman and not you. You need another plan. Exactly. So that is a complete disadvantage for many women who find themselves in that situation. Exactly. Absolutely. And I think I'm trying to think of a solution, because, you know, it is more than just about we need to get paid for this. It's about restoring or creating some kind of balance
where men also redistribute. We talk about redistributing unpaid care work. So where men actually also undertake some of it, you know, we do realize that you can't eliminate it. But through redistribution, revaluing, I think at least we get closer to some kind of equality. Dr. Jamela, I could sit here and speak to you for hours and hours. I want to know a little bit more in closing about your book. You're also a self-published author and a famous poet, and you've got a lot to say. So where can people get more information and get in touch with you? Yeah, absolutely. I published my book. It's almost just over 10 years ago. Now I'm due to publish another one. It's a collection of short stories, and it's basically about the lives of African women. And I wanted to tell brave, bold stories that are unapologetic, that talk about sexuality, for example, but also talk about depression. They talk about postpartum depression and how it impacts women. They talk about gender equality, economic empowerment, and so on of women. So that's the book. It's a collection of short stories. It's available on Google Books. I do have copies for those who want their copy, but it's available on Google Books, and you can read it and browse through it if you like. I think the intention has always been to speak about women's empowerment and also just give women a voice. You know, women like me, women like you, and women who are a bit disadvantaged. Well, it's been brilliant having your voice on Goeiemorgen, Good Morning this morning. Thank you so much, Rosette. I've enjoyed it so much. Always wanted to be on a Good Morning show. And now here you are. Now here I am. Elsa, over to you. Bly ingeskakel net hierna. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue. Pay what you can afford. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories.
Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk. Sukses met 'n hart. Welcome back. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. We are taking a workshop this morning with mental health coach and NLP or neuro-linguistic programmer Michelle Israel. As julle enige vrae het vir Michelle, stuur dit asseblief vir ons op WhatsApp saam met jou naam en waarvandaan jy kom. Michelle, massive welcome to Goeiemorgen, Good Morning. It's so lovely to have you. For people who don't know, what is neuro-linguistic programming? Neuro-linguistic programming, first of all, goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen, good morning. So neuro-linguistic programming is the language of the brain. It's the way we perceive things in life. And neuro-linguistic programming is also used to help people through difficult journeys, the language of the brain, basically. Wow. Ja, dis interessant, né? Maar so wat doen jy as jy hierdie program uitrol? So werk dit? So dit hang net af wat die probleem is. Ja. Ons almal sukkel maar met goeders wat ons terughou in die lewe. Okay. So dit hang net af waar die persoon is in die lewe en dan kan die persoon deur terapie gaan. So Michelle, wat is die tipe werk wat jy doen? Sê nou vir my, hoe lyk 'n tipiese sessie met Michelle Israel? So ek spesialiseer in mindset, neuro-linguistic programming, mental health en well-being coaching. En ek gaan basies na werk saam met corporate companies, klein besighede, saam met vrouens, sportbesighede en ek gee dan vir hulle seminars en workshops aan en keynote sessions. En ja, my sessies is baie anders, is baie fun. Ek is 'n bol energie. Ek voel net ons kan sien, dit is wonderlik, aansteeklik. Ek voel net mense met terapie na die next level toe vat. Jy weet, dit is nie altyd, jy moet nie altyd sad wees van dit moet lekker wees. So ek leer mense om weer te speel, om lief te raak vir hulle self en om vir hulle positiewe uitkomste te gee in die lewe. En ek voel ook dis belangrik om my negatiewe dele van 'n mens, die deel wat jou terugsit in die lewe, om dit ook uit te bring, maar om van te hê, jy weet, om dit uit te bring. Ja, sy het gemention sy werk met baie koöperatiewe besighede. So werk dit. Kry hulle in 'n spanformaat, is dit 'n samewerkende ding, is dit one-on-one wat ou kan boek, werk dit? So ek werk basies met verskillende spanne, so ek kan met selfspanne werk, mense in finansies, want kyk, alles begin binne in 'n mens. Ja. En ek sê altyd vir mense, of jy nou in sales is en of jy nou in finansies is, alles begin van binne af. So hulle sal my roep om in te kom, hulle sal vir my sê waarmee hulle mense sukkel en ek sal dan die workshop aanbied vir hulle. Do you have workshops that you just set up where people actually maybe not in a corporate or in a sales team, like this is the Michelle Israel workshop, it's happening at this place and that time, so when people can actually come and see, the general public can come and see? At the moment not, I must say I'm so busy. Yay! Yeah, so I get invited to these events, and yeah, I'm not at the point yet where I thought of doing that by myself because I'm really, really busy. And when I'm at companies, you know, individuals will ask me after workshops for sessions. Yes. Yeah. So, you know, that's when, you know... Jy kry na die tyd op ook. Ja, wow. ja. En baie suksesstories wat jy ook al gehad het. Het jy 'n bietjie 'n paar voorbeelde byvoorbeeld? Ja, ek moet sê ek het baie suksesvolle stories al gehad. Ja. Daar was 'n spesifieke dame wat gesukkel het met work-life balance. Ja. En sukkel ons almal nie man met dit nie. Jy weet, Ons het nou onderhoud hier vooruit het ons actually daaroor gepraat, veral vrouens. ja, en ek voel net ons is skaam om daar te praat. Dit is soos jy weet dit is skandaloos want ek sukkel nou met work-life balance en ek weet sy
sy het na my toe gekom, sy het baie gesukkel, sy was onder baie druk, baie stres gewees deur dit. En ek het al geleer hoe om boundaries te stel in die lewe. Wanneer om nee te sê en sy was bang en ek het haar ook gehelp om lief te raak vir haarself. En 'n paar maande later, dit gebeur nie dadelik nie, dis 'n journey. En 'n paar maande later, daar's niks so lekker vir my. En as 'n kliënt wat my mail en sê, Michelle, dankie dat jy my gehelp het om my lewe te verander. Dis so empowering vir my. Dis ek weet die Here het my op die regte pad gestuur as ek sulke goed kry. Michelle, the client you described sounds exactly like me. No boundaries, no work-life balance. So is it about speaking to yourself positively and then reprogramming the brain to not go to the negative, to go to the positive? Absolutely. I think the number one thing that we battle with in life as people, which is also very normal, is the way we speak to ourselves. Because the way we speak to ourselves will eventually, we will see that in the outer world. So if you wake up in the morning and you're negative, everything around you is going to be negative. And the way you speak to yourself is going to betray your confidence in life. I actually saw something that's two things. It said, speak to yourself like you love yourself. And then another thing was like, you know, when as jy jouself so beledig en jy's nie goed genoeg nie, sal jy daai tipe goed vir jou beste maatjie sê. Sal jy so iets vir jou pel sê. So, we are actually, for our wonderful Goeiemorgen, good morning viewers, doing a workshop with you so that we can see exactly what it is that you do. So, ons, ek en jy, en Michelle. So, can you show us some of the stuff that you do in your workshop? Yes, so there was a study done by Amy Guddy about power poses. Now, there's many different power poses, but when it comes to confidence, it's not only about the internal. Your body has to connect to your mind when it comes to confidence. So I know you guys, you know, you're in stressful situations. Sometimes you need to prepare. Sometimes you're going to go into difficult meetings or you're going to have difficult conversations with someone. And Amy Guddy helped people. She scientifically has proven that these power poses really, really does work. And I do it before my keynote sessions. And I always say to people, please don't do it in the meeting because they're going to think you're weird, right? So the first one, I'm just going to show you one. There is many of them. Tace is trying to do a power pose and he's also doing the eyebrows. He's also like... No, but a power pose. Okay. Can we just see what the expert's going to tell us the power pose is first before you give your proposal? I enjoy that you are trying to get involved, but... Maar soos ek sê, dis distracting in die een kant, maar moet dit doen nie want jy lyk dalk stupid. Ja, maar kan ek vir enetjie wys? Hierdie een is baie maklik. So hierdie is die Superman of die Wonder Woman pose. So jy gaan net staan met jou bene net, jy gaan net balans hê en dan gaan jou hande in jou heupe sit, maagie styf, bors uit, kennietjie op en dan gaan jy groot asem in en uitvat. En dan moet jy, you basically have to be in the present moment as if you are in the situation. You have to breathe out. Kan ek nou uitasem? So breathe in and out, and usually it works when you close your eyes and you imagine that you actually in that situation, the way it looks, the way it feels, the people that you're going to see, and just take deep breaths in and out as if you are in the situation, and then you're going to breathe out. And also remember to think positive while you're there, to feel that confidence. This is bold and big and powerful. And you'll do this for about 2 minutes. And then you'll just relax, and then you can open your eyes and relax, and then you're going to go walk into whatever you need to face for the day or the morning or the meeting. Ek dink my theme song is natuurlik Money, Money, Money. Jy weet, kan ek dit gebruik in agtergrondmusiek? Absoluut. Ek gebruik baie musiek as ek mense leer van dit. Gebruik ek baie musiek want ek dink is daai gevoel en daai energie. So dit is baie belangrik om 'n liedjie te speel soos jy nog sê, kan jy imagine? Money, money, money. Enigiets om daai liedjie te speel. Enigiets om daai liedjie te speel. En daar's baie verskillende, so jy moet kry wat gemaklik is vir jou. Ek weet hierdie is die gemaklike een vir almal, maar daar's ook die victory pose. Jy weet soos 'n atleet wat gewen het en soos victory, daar's ook daai pose en ek voel net dit is baie belangrik. Baie mense sukkel met self-confidence en ek dink is belangrik dat jy ook jou liggaam moet connect na jou brein toe, want dit verander baie vir 'n mens. Michelle, you just mentioned now that people do struggle with
lack of confidence. What are some of the symptoms of a loss of confidence? Like, imagine if you are now a person who actually used to be quite confident, and then all of a sudden you kind of withdrawn and in your shell. How can you pick that up? So I think mostly it's from childhood traumas. You know, many people battle with childhood traumas, but they bottle it up and they forget about it. But I always say childhood traumas will always come back and nibble on you until you have to face it. So I think the number one thing for self-confidence, a lack of self-confidence, is childhood traumas. The second one is fear, the fear of trying new things, the fear of taking another step. And then the third one, I think, also a big one, is negative self-talk. Like, people think because they can't see it. Ja, because they can't see it. Ja, omdat jy dit nie kan sien nie, beteken dit bestaan nie. Maar as jy net bietjie eendag net nice is met jouself, jy weet, en nuwe goed probeer. Try. Because fear steals dreams. Yes. Correct. Correct. And I think people are so, and this is one thing that I think, I mean, I've got my own mental health struggles and things that I'm very open about. But I think the one thing that people are so scared to do is to look stupid. So you don't want to try something new because I'm not going to be any good at this. So I will go and try a different sport or a different type of activity that I hadn't done before because I'm not so afraid anymore of looking stupid because there's nothing wrong with that. You're breaking boundaries. I think it's very important to break boundaries because you only have so much time as well. So the whole thing is, what are you going to say one day when you get upstairs? No, I was thinking of doing it, but I was fearful and I didn't do it. So then the picture is going to play out for him to say, but if you did it, this could have been your life. Yeah. Absolutely. Michelle, this has been so insightful. Where can our viewers get hold of you? They can get hold of me on my website, www.michelleisrael.co.za. Yeah. Here we go. En uit. En uit. Thijs, gaan jy vir ons as 'n spanne vers van Corel? Ek dink dit moet gebeur. Ons moet dit absoluut doen en ons moet ons inner heroes vind. Ek dink beslis gebeur. Thanks again, Michelle. Thank you. If you let us know on WhatsApp if you will be trying the power pose. Next up, we will be speaking to Heike Berg about how he's helping people in a different way. So make sure that you stay tuned for that. And if you just want to chat with us as well on social media, go and follow us at Goeiemorgen. Good morning.
Julle ken hom as Dr. Konrad Bester by die Binneland Kliniek, maar vandag gesels ek met die een en enigste Heitjie Berg en hy vertel vir ons van 'n baie interessante projek waarmee hy besig is. Heitjie, baie welkom hier by. Goeiemôre. Good morning. Môre Pieter, is lekker om hier te wees. Lekker om jou so vars te sien. Ja, dit's wonderlik vroeg op in die oggende hier saam met julle. Vertel vir my van daai projek. Ek meen nommer 1, jy is betrokke by so baie projekte, maar hierdie is nou een wat spesifiek vir jou baie na in die hart. Ja, so die projek is Hope Again. Okay, dis nie eintlik 'n projek nie, dis 2 rehabilitasiesentrums wat ons het, een in Potchefstroom en een in Bloemfontein. So dis vir addicts en alcoholics. En ons bestaan al 8 jaar en ons probeer almal te help. Okay? Ek ken die rehabilitasiespasie daar buitekant en die eienaar wat Hope Again begin het lank vir my gesê, Heitjie, asseblief man, kom net so toe, kom kyk wat ons doen en alles. En ek het nog nooit regtig 'n pad gestap met 'n rehabilitasiesentrum nie, want dit het al gebeur in die verlede wat mense na my toe kom en ouers sê vir my, man, my kind is 'n cat addict of 'n coke addict, whatever the case may be, en dan het ek hulle verwys na 'n kliniek toe, maar dan kom die kind nie skoon nie en dan word ek geblameer. En toe vir jare het ek gedink, man, jy weet, ek wil nie betrokke wees nie. Maar toe my boek gelons het laas jaar in September, toe is ek in Potch, toe sê Frikkie, man, kom kyk net hoe lyk die plek en ek gaan so intoe en toe ek daar instap, toe sê die Here vir my, jy moet jy betrokke raak. En die wonderwerke wat ons daar sien is ongelooflik. Nou, dit is 'n betaal rehab, maar dis letterlik, dis minimaal, dis 10 of 12.000 rand 'n maand, dis niks nie, maar my werk is om geld in te samel om die ouetjies wat nie te kan betaal nie, om hulle te support. Omtrent so 30% van die ouens daar so is gratis. En tipies wat jy ook doen is jy vat dan ou van die straat af. Jy het vinnig 'n storie vertel ook van hoe jy iemand gekry het wat letterlik 20 jaar op straat was. Ja, so ons wil almal help, letterlik. Ons kan nie almal op dieselfde tyd help nie, want rehabs is duur. Jy weet, in die program wat ons gee is amazing, maar ons het nou die dag so 4 maande terug, is daar so 'n ouetjie wat daar saam met ons, hy het 20 jaar in die bosse gebly. En ek het hom al voorheen lank terug na 'n rehab toe gevat, hy het nie skoon gekom nie. Ek het toe vir my plek gekry en Hope Again, ons het hom gevat. Man, die ou lyk soos 'n nuwe mens. Hy het tande, hy het 'n leierskapsposisie en is lekker om te sien, jy weet, as die ouetjies begin regkom. Ja, ag, en is na in my hart, jy weet, want ek is lief vir addicts en alcoholics. Ek is lief vir hulle. En as deel van hierdie projek om ook geld in te samel, het jy 'n baie interessante mannedag of wat is dit jy beplan? So ek het begin om te adverteer as 'n manneoggend en ja, dit is 'n manneoggend, dis die 31ste Mei, okay? En so ek wil geld ingesamel het vir Hope Again. Ja. Maar ongelukkig is 78% van my database is vroue. So ek sê vir die vrou, koop 'n kaartjie vir jou man, jy weet, om deel te raak. En so dis 'n online net 'n oggend van motivering en inspraak in die lewe en inspirasie. Dis maar R297. Jy kry 'n gratis boek. Jy weet, ek het nou my 3de boek uitgebring. Stuur vir hulle 'n gratis boek. Hulle word deel van 'n gemeenskap online. Ek dink veral mans het so gemeenskap nodig. Jy weet, waar ons met mekaar kan praat, iron sharpening iron. En dit is letterlik net 'n 2 ure oggend van 'n bietjie inspirasie, motivering en ja, van daai proceeds gaan Hope Again toe. So dis lekker wat hierdie projek kan betref, maar jy word genooi om weet by besighede die mense bietjie te gaan motiveer. Ja. En dis ook vir jou lekker. Hoekom is dit vir jou so lekker om net mense te motiveer en mense bietjie die ander kant van die tonnel te laat sien? So, so 'n lang antwoord, ek weet, maar jy het tyd, hoor. Goeiemôre. So ek moet sê ek het die laaste paar jare nogals baie in korporatiewe omgewings inbeweeg. En ek het 'n hart om mense oor beperkende gedagtes te kry. Jy weet, ons almal sukkel met die Engelse woord is limiting beliefs. Want ek het soveel limiting beliefs gehad. Ek onthou in graad 2 toe sê die onderwyser voor my en my ma vir my, hierdie kind gaan in die tronk beland. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daar aan huis toe gegaan en ek het so my Bybel vasgehou en ek het myself doodgehuil en gedink, hoekom gaan ek in die tronk beland? Maar dit het by my gebly. Daai leuen het by my gebly. Toe het ek later in die tronk beland. Dit's baie powerful, né? En so toe ek sien die krag van as jy regtig begin verstaan wie jy is en jy 'n ander denkwyse begin aanleer, wat jy kan vermag. En so ek word deesdae my dagboek is vol vir 2025. Dit is regtig lekker. Ek doen baie damesoggende organisasies, maar die corporates het vir my lekker geraak. En so ek geniet dit om te sien as daar 'n penny drop, jy weet, in iemand se as daar 'n penny drop en hy gaan uit en 'n ou oorkom 'n vrees of 'n of een van sy limiting beliefs en hy kry die resultate wat hy wil uit die lewe uit. Jy weet, almal wil 'n beter lewe lei. Baie min mense weet om uit te kom want skool
leer dit nie vir jou nie. Skool leer nie vir jou hoe om 'n visie vir jou lewe te hê, hoe om 'n plan te hê, hoe om daarby uit te kom, hoe om die selfdissiplines in plek te sit nie, want dit is pynvol. Dit is pynvol, dit is seer, dit is verandering. Dit is nie lekker nie. En so meeste mense bly maar in hulle comfort zones. Almal sê ja, ek gaan uit my comfort zone uit klim, maar min mense klim uit hulle comfort zone uit. Dis die ding. So dis my lekker om te sien hoe om iemand te push en om mense accountable te hou. So dis lekker, ek doen 'n hele paar groot corporates nou. Ek het die voorreg gehad om in Ierland 'n ding te doen met 'n Fortune 500 company, met hulle CEO. So beweeg nou in ander kringe, nê? Ja, ander kringe. Pieter, jy is altyd my Here. So ek wil graag vir mense, jy weet, ons is heitjieberg.co.za. Ek dink dit staan iewers op die skerm, heitjieberg.co.za. Gaan so en kyk wat ek doen vir die mannedag. Dit sal lekker wees as jy inplak. En dames, julle kan deel wees daarvan. En dit sal 'n voorreg wees om julle almal te kan ontmoet. Ek is baie lief vir mense en ek wil sien hoe mense thrive. Maar net voordat ons nou heeltemal weer aanbeweeg oor die geselsies en die dinge, dankie ook vir daai inligting. Ja. Televisiewerk, filmwerk, enigiets soos, is dit 'n bietjie tersyde, voel jy dis nou? Nie regtig nie. Daar is 'n nuwe seisoen wat in my lewe besig is om te gebeur. Daar is ek is maar nog Dr. Bester op binneland. Ek weet nie hoekom ek opereer nie, want almal gaan dood as ek opereer, jy weet. Maar Hytjie, as daar ooit plek is, wil jy graag inkom? Ons sê vroeër, jy moet inkom as Konrad Bester. Jy kry 'n facelift en nee, daar is 'n paar films op die horison en daar is 'n ander reeks wat vir my wag. So, dis vir my lekker. Lekker. Net so vinnig weer, Mannedag, hoeveelste Mei? 31 Mei die oggend, heitjieberg.co.za. Is baie goedkoop. Kom join ons, ja. Dankie my liewe vriend vir die heerlike kuiertjie. Moet jy nie weggaan nie. Net hierna gesels ons verder. O, manne, wat 'n lekker goeiemôre. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. What seems to be the problem? Where do I even start? Here we go. It's all my fault again. Well, whose fault is it then? Am I supposed to do anything with you nagging in my ears the whole time? Well, maybe someone doesn't have the right tools to do the job. There's nothing wrong with my tools. Right, banging away all weekend. He couldn't even get it up. Have you considered getting a third party involved? Sometimes you need to call the professionals. From kitchens, closets, to bars and bathrooms. Don't try and do it yourself. Universal Kitchens and Granite will help you get it up. Oh, Jan, the power's out, but this has got me fully charged. Papa, what are you doing? Those are solar panels. Switching to solar can feel overwhelming. Voltex makes it simple, with a wide range of renewable energy solutions that will suit any household. I got power! I'll take your power! Voltex, your electrical connection. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking.
see how the singers at the Barnyard Theatre are keeping the legends of rock and roll alive with their latest show, Rock Royalty. Yes, let's give a big rock and roll welcome to the cast of Rock Royalty. Amy Leroux, Louis Lix, and Jean-Ries Malgas. Welcome to Goeiemorgen. Good morning. Thank you. Thanks for having us. Rock Royalty at the Barnyard. What can our viewers expect when they go see the show? Well, as with every Barnyard show, I mean, you can expect epic songs, good times, headbangers, but most of all, relive one of the best eras of music, I think. Yeah. Are you guys all vocalists, or are you some of you in the band, or do you play an instrument and sing? Who've acted? So I'm a vocalist as well. I'm a guitar player for the show. Vocalist. Louis is a guitar player. Guitar players generally don't speak much. That is correct. But I am going to change that for you. Okay. I can promise you that. All right. How do you prepare for your roles? Can I just take a guess that you have a Janis Joplin song that you're singing? Yes. 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 And she sings it. No, I can tell, even just by the outfit, I can tell that this is a vocal. So I want to hear from all of you, what are some of the iconic songs that you have to sing and some of the rock stars that you've got to embody in this show? So as you said, I do Janis, amongst a few, but that's probably my top one of the show, my top moment, favourite moment. It's a privilege to be able to sing such songs and just relive those kind of moments. So it takes everything. Yeah, so I'd say off the top of my head, one of the biggest ones I do is Prince. And it's a bit of a fact every night. It's one of the most difficult ones for me. I mean, you don't just take a swing at a Prince song. No. No, not in life in general. So. Yeah, that, some AC/DC, some Led Zeppelin, some Bon Jovi, among others, yeah. So, Louis, this is obviously quite a guitar-heavy show. So for you, it must be quite a nice challenge to get all of these technical things that you get to play. For sure. It's music that I grew up with, my parents listened to, and then I got into it. And I absolutely love it. It's definitely in my ballpark of music to play. Do you guys get to interact quite a lot with each other on stage? Because, I mean, that's the feeling that you get when you go and watch a Barnyard show or a rock concert or whatever. You know, the guitarist and the vocalist are always jamming. Is that the kind of vibe that you guys bring to the show? Absolutely. Maybe too much. But it's all good fun. Best. I think that's the best part about the show is that shared passion and we just all get on. It's always a good time. Can you choose a favorite part of the show? Ooh. I know that's like asking a mother to choose her favorite child, but is there a favorite part of Rock Royalty for you? For me, there's a couple, but one of my favorites has to be singing Stairway to Heaven with Amy. I mean, this lady is insane. Like, she's incredible. And every single night, just being able to share the stage with her and the band it's a privilege, is what it is. That's a really tough song. So you've got to know that you've got each other. Even on guitar, that's a tough song to play. And also when people know something so well, it's almost like they want, oh, is it going to be better than Led Zeppelin? Is it going to be as good? And then there's that certain kind of pressure of having to execute, right? 100%. Absolutely. 100%. How do you deal with that every night? Tequila? Yes! That, and also I think every time we start the show, because people ask us, how do you do so many shows? It's just, you know, the show starts and every show is different. So every night with all of the audience members that are there, it is the only chance you'll ever get to do that specific show. Yeah. So it's like, it's kind of a one and done on repeat. Yes. But every single night is different. The energy is different. The people are different. The emotions are different. So Absolutely. It's a different meal to dine on every night. Yeah. Does the audience get dressed up to encourage them to kind of participate and get up out their seats and dance? Sometimes we've seen all sorts. We've seen the Mohawks come in. We've seen the full leather jackets come in. Oof, yeah. No. But I love that. I mean, it adds to the ambience and the feeling. Like, you really feel like they're there for a good time. Yeah. So. Yeah. What makes this show so special for all of you participating in it? I think what Amy said, it's the connection between us as the cast, but also just the fact that
that connection really helps us to bring these really incredible, super iconic songs to life on stage. Otherwise, it kind of would just fall flat on its face. Yeah. And you've also got to really be enjoying what you're doing, especially to do like 8, 9 shows a week. 100%. You have to keep 100%. Keep that camaraderie, and you got to keep that vibe of enjoying the show. Which rock royalty would you cast me as? Like, who am I going to be? Who you going to be? Miss Tina Turner. That's what I was going to say, baby. I would also go Tracy Chapman, right? Ooh. Like, yes. Yes. Where can people come watch? I want to come watch now, just having met the three of you. Where can people come watch? Where can they get tickets? The show is showing at Mainland Barnyard and Silver Star at the moment. It will be moving to Empress Palace Barnyard soon. If you want tickets, you can go to our website. That is www.barnyardtheatre.co.za. And yeah, all I'm going to say is don't waste your time. Get your tickets, because you might surprise yourself and disappoint yourself at the same time. That's all I said. I love that. I said what I said. Thank you so much, Amy, Louis, and John Lee. It's been so lovely having you on Goeiemorgen, Good Morning. I know rock stars don't like getting up early, so it's been a big privilege for us. Thank you so much. Thank you. Well, Nayan. Well, we will rock you, Pieter. Ja, ek moet sê, hulle lyk nogal vars vir my so op oggend. Nou ja, toe, dis al wat vir ons tyd het. Ons maak weer so môreoggend. Goeiemôre, good morning. Lekker dag vir jou verder. For almost a century, Stiebel Eltron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 liters to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Eltron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Eltron, comfort through technology. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie? By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topverfvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vra vir Hamiltons by jou hardewarewinkel. Hamiltons vir die perfekte afwerking.